Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Arman. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agayatak launay iti addaanan iti asawa. Naragsakak no kasta nga isu ti kadkadwak. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Arman. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. When Vilma? Adamat tulbak mo jay dagos ko. Iso amapan kalatay jay. Okay. I love you. Bye. Oh, Arman. Nakaisa mo ka nakisarita iti cellphone mo Ti ka di manan karelasyon mo nga daan asawa ti nakasarita? When? Kaano ayam amom kanyak day a girlfriend mo? Madanon tulat ha? Ay, wen gayam. Kasangay ko inton bigat. Umay kayon tuwa. Kan isurot mo ti girlfriend mo. Takayat ko ama-am-am mo. O sige, isurot ko to. Nasayaat. Kayat ko makita kan maam-am mo ti karelasyon mo. Ala, mangantan Vilma. Inlutuan kay tinaimas asidain. Kasta ti kayat ko kan ka, tailutuan na. Ngam ije balay, syaklat na ti tagaluto. Wada ka dito'y dagos ko, agbalin ka as senyorita. Kat siyak ti katulong mo. Amin nakasapulam, yawat ko. Nagswerte akmat kan, tanam-am mo, kan nakarelasyon ka? Naragsakak, gaputada ka manin ita itisibay ko. Agyamanak, tanam-am mo ka iti Facebook. Kat no di ka mat nga minagsardeng nga ag-message kanya. Aging ka nagkita ta iti personal. Ad-ada na pintas ka iti personal. Iso adi kan pinaluspusan pa'y. Ay ayatan ka, Arman. Ad-ada pa iti panagayat ko kan kangam ti asawa. Ay ayatan ka mat, Vilma. Numabalin la ko mga agawin ka iti asawam. Ngam pampanunutak lang amin dagiti anak mo. Di kagdanag. Sikat ay ayatat. Uray agigan kami iti asawak iti may sabubong. Sikalat tatilinaon ti puso. Naragsakak iti daytang imbagam. Wala, mangantan. Kalpasan na. Rumwarta. Mapantay jay dagos ti gayam ko. Ta birthday na ita. Isurot na. When yamam mo ka girlfriend ko. Saanan? Amangan no adda makamam mo kanyak ijay. Kat idanon dakin nila kay kung nga da relasyon ta. Di kagdanag. Saan da kang amam mo ijay? Wala, mangantan. Sige. Ramanak man day tasidaan alinutom. Agtugaw kabit dito ya. Taynak mangala iti inuman tang arak. O sige, di kagbaybayag ha. Mabainak. Siyak tikit kita ang dagiti tattao dito Napintas ka ngamin. Iso atalyawan da ka dagiti tao. Mababainak, Arman. Ala, aguray kabit ha. Ken ayamak tay gayem ko. Tayamam mo ka kenkwana. Saanan? Nakababain. Ala, taynak mangala iti red wine. Umay ka, Joanne. Yamam mo ka kini Vilma. Aday jay, nakatugaw. Tururayan nak. Isugayam dayjay ti karelasyon mo. Nga adda asawa na. Shh! Di mo baliksan pa'y. Napintas matgat di. Iso asaan ka mababalaw no apay ana in love ka kankwana. Ay kat ala, tangay kasangay ko. Saan ka akontraan? Ala, umay ka. Mapantangarod iti ayan na. Mangala ka iti red wine apagsangwan tayo. Tamangala ak iti taraon. O sige. Vilma, iso ni Joanne. Tigayam ko nga kasangay. Hello? Vilma gayam tinagan mo. Napintas ka. Agyaman na. Happy birthday. Thank you. Ala, tangay kasangay ko. Ag-enjoy tayo. Ado ti sagana. Mangan tayo lata. Uminom tayo. Ado ti ara. O sige,
Nagadot isagana ma. Wana, maminsan lang iti makatawon daytoy. Iso sige, ag-enjoy tayo. Vilma, di kag babain. Kano agawid kayo, ag-take out kayon to. Ado ti taraon analuto. Saan kami nga ag-take out? Nakababain man. Saan man? Ado ti makan. Iso nga ag-take out kayon to. Nangrunagan ka, Vilma. Mangyawid ka, iti para kadagiti anak mo. Amo nga. Wan, best friend ko ni Arman. Kat saan alimod kanyak ti relasyon nyo. Arman. Okay lang, Vilma. Awan pagtanagam. O ala, uminom tayo. Ag-enjoy tayo. At itiyawid mo, Vilma, para iti pamilyam. Nagadumatan. Okay lang, dayta, Vilma. Ala, siya kung timang bitbit. Agyaman na, Joan. Alang araw dan, Joan, inkamin. Nakapanaw amin ang dagiti sa nga ilim. Okay, in kayo nga rudan. Di ka maladaw iji office intun bigat, ha? Ariglado. Vilma, agpagayam tan manipod ita. Awagan na to, apaman ang makasangpot ka, okay? Okay. O sige, awagan kanto. Kasano? Itulod ka ni di paradaan nyo. Sige, tayawid ko dito inted ni Joan na sidaan. Nagadumat nga min. Mabalin ka di ayawid mo, ket agsubli ka. Kasladyak kaya ti may sinakan ka. Unay kan aya. Amumat nga adaan na kong asikaswag. Alang arot, itulod ka ni di paradaan nyo. Saanan? Ingkamatan iti paradaan nyo. Agkita tantulangan iti sumarunor. Sige nga rod. Inagkanak dito eh. Anya ko ma. Sige nga rodan. Ingka ni di paradaan nyo. Arman, adda sa nga ilim. Agur-uray ijalabi. Ingka sangwan. Sino? Lalaki. Nata Arman. Nga mas simple lang ti panagkawkawas na. Ne. Sino nga dayta? Awan mo ti amok nga umay asa nga ilik ita. Ingka kit di kasarita. Taamangan numatagtakanan nga agur-uray ijalabi. Sige, Gina. Mapanag labi. Siyak ni Ben. Ti asawa ni Vilma. Amo ka. Anabayagan nga adda ka relasyon ti asawak. Isu nagpalpaliiwak. Aging gaan amwak. Adito'y ti pagtrab-trabawam. Kwa. Pare. Numabalin ko ma. Adaywa mo ti asawak. Kwa. Naragsak kami nga agasawa. Idi awan pa'y relasyon nyo. Katjak kaya't amadadaal ti pamilyag. Isung agpakpakaasyak. Ano mabalin ko ma. Adaywa mo ti asawak. Katpatsak. Masarakam to ti babae. Nga ayatam kan ipatag mo. Kwa. Pangasim pare. Saan mo kuma adadaalan ti pamilyak? Apay Arman, di ka matan matimtimak, sipod pimanaw tay sa ilim. Sino ka di dayjay? Ti asawa ni Vilma. Ha? Kinasarita nak. Aliklikak kanon ti asawa na. Anya ti orasan. Ngamjak pa'y lahang makaturog. Pampanunutak ni Vilma. Kasladyak kabalan ti mangisinakan kwa na. Manon nga aldaw atsak nakitkita. Vilma? Arman. Vilma? Adatulbak ko dito'y dagos mo. Iso anak kastra kaklatan. Rabiin ngam imay ka. Arman. Vilma, kailiw kan. Diyak kabailan ang mapukaw kay tibiyag ko, Arman. Ay ayatan ka unay. Uray siyak, Vilma. Diyak kabailan ang mapukaw ka itibiyag ko. Vilma. Oops.
Husto day ta na panangarakop mo kanya. Mabisina, jak pa'y ng rabi. No kasta, mapantay di kusina, tagsango tamangan. Ngamin, uray siyak, jak pa'y ng rabi. Gaputawan ka kasangok. Kat bayat ti panangan ta. Adda kayat ko nga ibagakan ka. No kasta, kinasaritam ti asawam. Wan, imbagak asaan kon nga ayatan. Nga urayan niya pa'y taramidan na. Talaga adya kon ayatan. Gaputa si kati ayatan. Vilma, Imbagak adyak talikodan dagiti anak ni. Agawid aklatay di balay para ka dagiti uping. anya ti kunana. Madlaw ko anasaktan. Gaputa saan matagtagari. Ngam awan mabalin na. Impakaawat ko kenkwana. Asaan matlaang anaragsak ti relasyon mi nga agasawa. No isulaang ti agay ayat. Vilma, Impalubos na ti relasyon ta. Basta saan ko kano ida apampanawan. Ipagpagapok kadagiti uping. agsapa mo't gaya man. Umay kan, tagar mo saltan. Nakasaganan di lamisaan. Ha? Nagluto ka gaya may termosar. Wan, iso nga umay kan. Abangan numalado ka iti trabaho. Saan ako nasumra kita? Gaputa ka doa ka. Naskan asumrak ka. Di mo sayangan ti aldaw mo iti trabaho. O alakit yan. Bumangon ka ditan, tain tagar mo sar. Vilma, okay ka dilangkan ka. Asak ti inlutuam iti armosar. Imbes adag iti anak mo. Awan pagdanagam kadagiti anak ko. Tada ti amada mga sikaso kadakwada. Alakit din. Umay kan, tain tagar mo sar. Agyaman na, tapinat kam ti awis kung agkita ta iti day ti a restaurant, Vilma. Adda ka dinaskan nga ibagam, Joan. Amom, panagkunak kat saan ka adakas a tao. Nga oray kaskasano, kat adaan ka itinasaya at apanagpuspuso. Ha? Kaya't kalaang apalagipan, Vilma. Ngamin, addaan kan iti asawa kan anak. Kat saan anain kalintegan ti relasyon nyo kan ni Arman. Agbasbasol kayo laeng. Kinapudno na. Nakasaritak ti asawam. Anya? Kasano anaam-amom ti asawa? Sinapol ko ti balayo. Kat nasayaat, tanilakay mo tinadanon ko. Anya? Juan, nagsarita kami. Kat nasa una, as ipapalubos iti relasyon nyo ka ni Arman. Maasya na kiti asawam. Kang runaan dagiti anak mo. Masaknan ka kadi iti pamilya. Wano masaknan ka kini Arman. Juan, masaknanak mat ka ni Arman. Gaputa best friend ko. Sipod na awat ka nagtrabaho iti opisina. Ison tinagbalin apagayam ko. Saan nga tanga agayat ka kankwan? Agayatak man wano saan ka ni Arman. Saan mon apakasaknaran dayta. Tinapatag, urnusam ti pamilyang. Idiretsum langan ti kayat mga ibaga, Joan. Vilma, addaan kan iti asawa. Lipata mo ti panagayat mo kan ni Arman. Di mo dadaulan ti sigod a naragsak a pamilyam. Anya? Vilma, ubing pay dagiti anak mo. Anyan tulangan ti sawandakan ka. Nugulgulibam ti amada. Amangan no maimula iti panunot dati aramid mo. Kat guraan, kan kadurman da kanto. Oh. No danggam dagito yung baga, nasaya at launay. Ngam na saan? Adalatakan ka. Joan. Likli ka mo ni Arman. Gaputa addaan kan iti pamilya. Naragsak ka ita. Ngam no di mo pa'y laliklikan ni Arman. Amangan no agbabawi kanto iti mabalin nga ibunga daytoy apan nakirelasyon mo iti sabali a lalaki. Juan Arman,
Kasta tinasaok ka ni Vilma, iti pa nagsarak mo iti restaurant. Nagkita kayo gayam. Isumot lagayam adi kasimrak iti aldaw, iti opisina. Umawawag ak iti cellphone mo, ngam di ka makontak. Nagdanagak, nga mga noan niya tinapasamakin ka. Arman, amom ka di, no apay anak ibiyangak iti daytoy relasyon mo. Gaputa na patag ka kanyak. Diyak kayat nga damadadaal a pamilya, gapu iti biddot nga aramid mo. Joan. Pudno, ay ayatom ni Vilma, gaputa na pintas. Ngam saan kanto ang naragsak. Naragsak ka man ita, ngam amangan no iti udi na, kat sagrapom to ti ibunga na. Anya? Arman, pangaasim, likli ka mo ni Vilma. No kasapulan nga umadayo ka, tapno saan mo na makita, aramidam ko ma. Para iti pagsayaatan, kan pagsayaatan ti pamilya ni Vilma. Flowers for you, Joanne. Ha? Nagapon tayo ta sabong, Carla. May saan na taar alalaki. Inawagan na tapno sabtak di tarwar. Kat enter na ito asapong para kay ka. Asino? Aday man nakatakdar ang nakatalikod iti labi. Ha? Ni Arman? Manumot na abulan tinapalabas. Sipod nagikat diti opisina. O aday tan, umayon dito'y ayanta. Italaman na makita ka iti personal, Joan. Kanayon tamot nga video call Awan kas iti personal a makita ka. O anya, nakapag-move on kan ni Vilma? Di munda ka matin tinapalabas. Manumot na bulan tinapalabas. Ket, wen, nakaamiris akon. Saan gayam ani Vilma ti para kanyak? No di ket sika. Ha? Kiss! Ha? Oh, nangag mo? Kiss ka no? Agpaaga ka kadi kanyak. Saan pa'y? Ngamin, awan mo ti gapuna. Adday, gaputa ay ayaten ka. Ha? Si kagayam ta ay ayatek, Joan. Saan ani Vilma? Naibawing ti panagayat ko kini Joan, Mr. Lonely. Gaputa na amiris ko, nga isugayam ti rumbeng nga ayatek. Ket ita, naragsak kami, ket umadanin ti kalay sami. Kastain ket agyamanak, tuy pagayam mo, Arman. Arman pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Agbalin nga adal daytoy kadagiti dumdumngeg. Asapulem ti talaga amaikarikan ka. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam iti udi na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Arman. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Leonard Ributaso ken musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.